I veliki pozdrav ljudi u nas ponovo u novom klipu. Kao što vidite, ja sjedim na stolu. To mi je bio punjač. Ljudi, ja sam malo pocrven zato što vrućina, brate mi. Pre svega, dobro jutro. U današnjem vlogu vidjet ćemo i posvjedočanstva. Hoćemo malo, kao što ljudi vidite, iznio sam ventilator, cijelu noć navodio, ne može, baš vrućina u ovoj mojoj sobi, ne znam da li ovako kod vas vrućina, kod mene je baš puno vrućina, tako da ću vam sad malo pustiti ventilator opet, kako lijepo kad upao, evo ljudi, kako lijepo kad duva i po nogama i cijelom tijelu. Ja sam spavam, padim tam pa vratim se, tako da, znači, ovo je početak vloga, u pola 12 idemo posvjedočanstva i vraćamo se i tako, pa ću stopirati. Isto prvo dajme nešto pričali i smo prema školi, prema moje školi, da uzmemo svjedočanstva i smo uzeli ta svjedočanstva. Ja nisam imao baterije, istrošila sam se, evo i sad je 6%. Malo sam bio stavio da mi se puni, pa sam evo ovo da počnem. Otiću sad malo gledati TV, pa ćemo kasnije se vidjeti, nešto ćemo pričati i to je to. Kasnije se vidimo. Ok ljudi, još služi dan napolje, još dan, vidjet ću mi malo da trčimo, odaćemo od te vježbe i to je to ljudi. Izvinjavam se samo što nisam taj dio snimio, a nazvat ću tako klip, idemo po svjedočanstva, a nisam to snimio kao zove, ali ne veze. Eto, pa idemo malo na trčanje. Ljudi, sad sam rekao samo majici da ja budem napraviti večeru. A mi ćemo malo otišati prvi krug. I eto, do sutrašnjeg vloga, to jest večera ćemo snimiti jedan klip, neće biti vlog, logično. Biće klip, kaže od test drive-a. I eto, opet će danas izaći 2 klipa. Ne snimam na redovno taj test drive, ali eto. I, ljudi, idemo na trčanje. Pa krenu. Malo valjao se. Puta sam najmanje obišao. Čekaj da se ovo dišnim. Ovog puta sam najmanje obišao kruga, to su 3 kruga. Zato što sam inako i Ovo kao što vidite, prehlađen i onda ne mogu da izdržim od prehlade i da se puno zagrijem, tako da sad ćemo otići kući, pa ćemo kad budem ja jeo krenuti tu malo i onda ćemo završiti vlog. Ljudi, to je to za ovaj vlog, ako vam se sviđao, obavezno lajkujte, subscribeujte, pogledajte ljudi, ne znam da li će stići večeras da izvedete ovaj vlog, zato što grmi napolje, sad ću sve gasti, a prazna mi baterija, tako da mi se vidimo u sljedećem vlogu, to je u sutrašnjem vlogu. Ako ne izbacim večeras, izbacim sutra 3 klipa, to je ovaj današnji vlog, sutrašnji vlog i test drive. To je to. Idemo u sljedećem klipu, za tada veliki pozdrav!